from Franzon's Barbecue. Wow. Thank you so much, Franzon's Barbecue. Guys, it's 2:30, 2:40 and you're still TikToking there. Wow! TikTok is live! Grabe itong mga tao to! Thank you! Sino mali nito? Jay! Ginagawa mo! The next morning. Guys, it's our day 2 here in Franzon's Balay, and yes guys, ang check out guys is 10 AM. Ano na sa gawas mag-breakfast ta. Alam mo pa na gamitin ito? Ano? Hello, good morning guys. You don't have to wake up yet. Kaya ka na eh? Nagkuhan ba ka na eh? Good morning, good morning. Anong lulutuin mo? Sit ka doon. So today guys, we're gonna be doing a dance workout routine. So mag-follow me sa YouTube guys, workout routine, and we'll be using this amazing speaker here. This is the Divoom Ditoo. So they have pink and white guys dara. So we'll try if kuan ba ka ng nice bayahang sound. And for those of you who are interested in the speaker guys, na product review akong uyab, so just watch the product review sa iyong channel. That's Jude. So let's go, mag-start na ta sa to workout routine. Let's go. Strange brew is what we're used to. Get high all night, that's me and you. Wala, iliso na rin. Run away to the sunset. Run away with the sky. Strange brew is meant for me and you. So that's it guys. I hope na dunggan raman siguro ninyo noon sa kanindot ang tingog ani na speaker, and aside from ang ihang quality sa sound, kay cute pag yun kayo design. Look at that, retro, di ba? Remember ta sa una ba na may pata. And then guys, nasa yung mga featured guys, you can set an alarm. Pwede na siya nimo mahimo na alarm. Ma-check mo weather. Yeah, mo flash diri ang weather niya. Ang kuan, tapos you can also play Tetris. So cute kayo niya siya guys. As in, tapos nasa siya app guys sa Divoom. Makabuhat ka og imuha na kuan na pixel art. Mga pixels niya. So muna siya guys. You can buy this
sa Lazada. And I will also put the link of the website of Divoom's Ditoo, the speaker sa description box so that you can also buy for yourself. Yeah. Lain ng games guys, na siya Tetris, na kanang Snake and Ladder. Snake and Ladder? Snakes? Ate Snake and Ladder, may awa ko. High-tech ko din eh. Snakes guys, makatungkuan sa cellphone sa mga 33 tan sa unang mga Nokia. So, hindot ka siya guys kay very kuan kanang makareminis po ka sa una ba sa kuan guys. Sa pagkabata na to ba, nani itong duwaon. So at least naka-burn ta mga pinaka-calories, no? 10 calories. Sa'yo naman to guys eh. May lang ko na. Ata naman, Jude na ka ng, kung anong ba ka ng chill-chill lang na dance workout. Mag-rest kami ka dito tapos mag-breakfast me. See you guys later. For today's friends, so we're ready guys. Naluto na mo ang breakfast and sila chasing James kay ano sila guys, goring. Migoring. And ako guys, kay mag-champurado to. We'll try this champurado na instant from Mandaues Nutricious. Champurado. Dalawa na to guys. Amazing. Gamit kayo na siya sa mga tao no na kanang mga nagdali bitaw. Mga tapulan sad. Hindi na ganahan magluto-luto. Instant tatanan ba? Oh yeah. And dili ra day kay champurado ang mga products sa Mandaues Nutritious guys. They also have peanut butter. Kana siya. So we will try this also guys. Pinatay. Pero karon tilawan sana to ang chocolate porridge. Lamig, baby. Lami siya. Na siya yung kanang bitaw murag sa pinipig. Instead of rice, chocolate, milk. Nasa isa regular. So try ninyo guys. Yeah, baby. So much better together this time around. And the way I feel tonight will soon prove. Mahurot na lang ng champurado no, pero akong gugma para nimo digid mahurot. So guys, we will try this peanut butter from Mandaues Nutritious. So sa ilahag hapon siya guys. Tayo kay natay bread. Ato siya ipalaman sa bread. Di na siya gikan sa Mandawi. Sa Mandaues yun siya guys. Ang bread. Sa Mandaues yun Because siya SM. gi-manufacture. And tanawa guys, oh creamy kayo ilang peanut butter. Guys, kuha mo dire ha. Oh, si Sira nino. Dudunski. Sa itong mangdo. Oh, naganahan na to. It's yung helmet. Yun. Yeah, wala man may kuan. Thank you so Master much. Holmes. Guys, subscribe to Kai Ian's YouTube channel. iamdaysee.com. Sana all na sticker, no? Hey babe, what are Ano, baby? Nagduwa kong Tetris, baby. So Oh, cute kayo. Kato ning sa speaker, guys. Ate, ibubuan ako eh. Sabi na baby. Ah, guys, nindot kayo guys, oh. Cute kayo ba? Makainumdum ka sa mga kanang duwa na to sa una, bitaw kanang pag-elementary, kay naani gid atong mga duwaon, mga Tetris, ang di ba sa break game. Nya karon di na ka makita halos inani sa mga kuan, mga Kanang Game Boy no? phone, no? Kanang na ba? Game Boy. Break game. Nya amazing lang kay ba kay kanang di ka mag-expect na napay kanang mga magbuhat og kanang mga inani nga mga kuan nga technology kay aside from kanang inani nga games guys kay nindot ka sa diyang sound. So nindot siya. Kuan kay worth it kay siya. Nice. Hey guys, so pag humana pa na ko og ligo guys, and karon kay mag-prepare na ko sa ako mga things kay mag-check out na mi guys. Yep. Baby, okay na ka? Ready na ka? Not yet. Alright days friends, so mag-check out na mi guys. Before that guys, I would like to thank Franzon's Balay for having us here. Thank you so much for having RVS. So overall experience, nindot kayo ang place, affordable and convenient sa pagkaunan. And unsay mo masulti James? Ano, parang full na lang kulang pero sobrang Oh, nindot swak kayo na siya swak for na. barkada no? Oo, for barkada, Netflix family. lang.
gusto mo mag-staycation, Yeah. dito ka na. Again, guys, so if you want to book, just go to their AirBNB. I will put the link in the description box, and you can also follow their Facebook page. That's Franzon's Balay. So I will end my vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you did, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. If you're already subscribed, please hit the notification bell below so that you'll be notified whenever I upload a new video. And also, guys, please make sure to follow my other social media accounts. I have Instagram and Facebook. My Instagram is iamdaysee, and my Facebook page is Daisy. And your And Facebook- also, my Facebook page, guys, is Jude Rico, and my YouTube channel, Jude Rico also. So that will be all, guys. Always remember that every day is a chance to see the beauty of God's creations, and Always seize the day. Thank you so much for watching. Bye, Bye, Days Days Friends. Friends. Thank you so much, Franzon's Balay. More powers, guys. Okay. Thank you so much, Franzon's Balay. Ay, balik tayo. Sorry, ma'am. Balik ka doon. Balik sa siya. Nag-confirm. Ano? Lalas niya isang baso. Nasa